ninyetwa Kano Fred Mwesigye obwa hati rukora nka High Commissioner wa Uganda muri Tanzania. Ikindi kusimira muzeyi wa kazi President wa Republic of Uganda akuba anyuta zanye kongerwaho ako ikitindi cya ambassador Rwanka yindi gumana y'ibiro n'ibiro nabwo icyo ni musima kandi ndiyagumani muhagere ibiro byona abo kuba tinke waga yihire Uganda yagihire hare kandi binkwenda kugamba kuyitse abanya-Uganda no kubahiga okuterege karuru 2025 ukwezi ukumwaka ogu kine ahikiri kukomoka ninja kugamba ninyegamira Bible niyise abantu ngo omuri Ishaya eshura mwenda kuruga mushoro gwa kabiri kwisa gwa mushanju nikitugambira gingu umwana katuzarwa President Museveni akazarwa Uganda kayanyangarire negera mu kibundi cya rufu abantu banyangarazubwa abantu nibaitwa abakazi bahambwa abantu batakwekurira mu ihanga ryabo rahanga turetera President Museveni yazahuri ihangeri ya leta ubusingi abantu bakanya abantu bashemerwa abantu bagiye ubusingi mu ihanga ryabo entunguka yagenda mu maisho nabwecyo nicyo rukigira abanya-Uganda ngo mureke kwebwa eyi President Museveni yihire Uganda. Nyenda kusima NRM government munonga nyonko mukazi nyiraha mutuma mwizina ry'abakazi NRM government eyabembero yo Kaguta Museveni ekatuzara yatuzahura yatwihahare turiyo tugendo meisho kandi ntureba ngo hariho amatsiko menji meisho umukono ya government age ngwe ntusima NRM nkapate ahabo kutukora ibintu bingi nk'abakazi icyo kubanza icya affirmative action omukazi nawe kugira ngo arijeyo twinganira n'abasheisha twena tibe treated equally nicyo ndikumanyisa nturati no kushemerwa kwa mani tibe treated equally kutari kugira ngo nka kare bayi bajya ngo omukazi tosheme gamba gati y'abantu omukazi tosheme gumo mu kiyungu omukazi tosheme kugira entasi yona omukazi toshemereye kuba no gireti wa kora nka business konka muzeyi wakazi akayijana rukundo mpango yareba nkoko mukazi nyina bwenje ahabuka ko kushomesa omukazi no shomesa ihanga ryona tiyo ntijezaho kushomesa imyeto na tiyo ntijezaho kurenga imyeto ya Uganda etazamo election violence hati team youth eruguru twine team of Central Uganda twine team of Western Uganda eyine shomesa imyeto kureba ngo batapartakinga election violence.